खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिकारि दाङायाव बिफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय ओनसोलखौ अर सावनाय एबा अर खामनाय जाथाया गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव सानफ्रोमबो बे ओनसोलखौ लानानै जेराव गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय बिफां गायनानै एबा बे बिफां गायनायखौ एबा बिफां गायनाय ओनसोलाव बे सिकारि दाङा ओनसोलाव अर खामनाय जाथाया गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांगासिनो दं। थारैनो दिनैनि समाव मोनसे गिदिर सोंथि सोर सावदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिकारि दाङायाव बिफां गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय ओनसोलखौ अर सावनायनि सन्देहआव बिपिएफनि नेहाथारि आरो बुंथिगिरि कमल आजादखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आथिखालनि जा इउपिपिएलनि दोलो एबा राजखान्थि दोलो बे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एफआइआर होनाय जाबाय आरो बेनि हेंथायै क'क्राझार जिल्लायाव एबा क'क्राझार जिल्लायावबो एफआइआर होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव बे समाव बावखुंग्रि ब्लकनि सासे नेहाथारि कपिल हासेन बिथाङा कमल आजादखौ एफआइआर होदोंमोन आरो फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय कमल आजादखौ बे उदालगुरि सिकारि दाङायाव बिफां गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय ओनसोलखौ अर सावनायनि सन्देहआव बिपिएफनि सासे गोख्रों स्पक पार्सन आरो नेहाथारि थामहिनबा सेक्रेटारि बिथां कमल आजादखौ एफआइआर होबाय। बे समाव फिन फोरमायबावदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिकारि दाङायाव लाख बिफां गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय बिफां फुलि गायनाय ओनसोलखौ अर सावनायनि सन्देहआव बे समाव कमल आजादखौ एफआइआर होनाय जादों आरो साननैसो सिगां माने थामहिनबा गोलाव समनिफ्राय गायजेननाय समनिफ्रायनो बिपिएफनि सासे गोख्रों स्पक पार्सन आरो नेहाथारि कमल आजादा बे बिफां फुलि गायनायनि सायाव राजखान्थि खालामबोनानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थि खालामनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। फिन आरोबाव साननैसो सिगांसो बिपिएफनि स्पक पार्सन्स आरो नेहाथारि बिथां कमल आजादा बे ओनसोलाव थांनानै फेसबुक साइटनि गेजेरजों लाइभ होनायनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों अजद दैखांदों बिथांनि सायाव गोबां खेंफोरथि होदों आरो बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कुमार बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां माने फिन जाथाय होदों अजद दैखांदों कमल आजाद बिथाङानो थारैनो बे ओनसोलखौ अर सावनानै अर खामहोदों नामा होननानै सन्देह खालामनायनि गेजेरजों एफआइआर होदों कुमार बर' इउपिपिएलनि सासे गोख्रों लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि थामहिनबा आफादगिरि कुमार बर' बिथाङा कमल आजादनि सायाव गोख्रों माने फिन जाथाय होदों आरो बिथांनि सायाव गोख्रोङै एफआइआर जाबसिनना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कुमार बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कमल आजादनि सायाव माबायदि गोख्रों अजद दैखांदों जे सिकारि दाङा ओनसोलाव जा अर खामनाय जाथाय बे अर खामनाय जाथायाव थारैनो बिपिएफनि सासे गोख्रों स्पक पार्सन्स आरो नेहाथारि कमल आजादा थारैनो बेयाव लोब्बा दं नामा बे बाथ्राखौ लानानै कुमार बर' बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि कुमार बर' थामहिनबा इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कुमार बर' बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। नमस्कार आमी उदालगुरि जिल्ला कमिटि যুৱ মৰ্চা ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা এইখিনি প্ৰেছ মিট দিছোঁ বা প্ৰেছ মিট মাতিছোঁ এই কাৰণ যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিচি চৰকাৰে যৌথভাৱে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী চিকাৰডাংগাত 100 হেক্টৰ মাটিত অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ আন্দোলনৰ নামত 9,21,730টা গছ পুলি ৰোপণ কৰিছিলোঁ গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে 2023 পৰা 2025 বৰ্ষলৈকে সব ঠিকে ঠাকে চলিছিল বহুখিনি গছ পুলিও তাত মানে জীয়াই আছে হঠাৎকৈ আপোনাৰ 5 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে কামাল আজাদ বোলা এজন ব্যক্তিয়ে আহি পেলাই ফেচবুক লাইভ কৰি পেলাই তেখেতে বহুখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত এলিগেশ্যন আনিছে তেখেতে ফেক প্ৰপগণ্ডা কৰিছে তেখেতে নিজৰ ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি এটাও গছ পুলি জীয়াই থকা নাই বুলি তেখেতে কথা কৈছে আৰু বিটিআৰৰ CM প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক তেখেতে আঠুকাৰি গছ পুলিৰ ওচৰত আহি পেলাই ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে তেখেতে কথা কৈছিল ইয়াত আমি তেখেতক
আহ্বান কৰিছোঁ বা অপেন চেলেঞ্জ কৰিছোঁ তেখেতে আহক আৰু 100 হেক্টৰ বিঘা মাটিত তেখেতে আহি পেলাই চাওক কিমানটা গছপুলি ইয়াত জীয়াই আছে আৰু কিমানটা গছপুলিয়ে মৰিছে তেখেতে যদি গ্ৰাউণ্ডত আহি পেলাই তেখেতে যদি চায় তেখেতে গম পাব ইয়াত 80% গছপুলি তাত মানে জীয়াই আছে আজিলৈকে আছিল যোৱা 8 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট BTC CM প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ OSD ৰাজু ঢাকাল ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে সৰজমিন তদন্ত কৰি পেলাই তেখেতসকলে এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছিল য'ত তেখেতসকলে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত 9 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে কিছু হেক্টৰ অঞ্চল জুইত যোৱাৰ বিনিময়ত এই যিখিনি অঞ্চল যিখিনি হেক্টৰ মাটিত এই গছপুলিবোৰ আছিল গোটেইখিনি গছপুলিবোৰ জ্বলি যোৱাৰ ফলত এতিয়া যিমানখিনি আমি ৰুইছিলোঁ 9,21,037টা গছপুলি এতিয়া সিমানখিনি এই অঞ্চলত এতিয়া গছপুলি নাই এই 9 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে যিখিনি সময় এইখিনি যদি ছিকুৱেঞ্চটো যদি আমি চাওঁ 5 তাৰিখে কামাল আজাদে ফেচবুক লাইভ দিয়াৰ পিছত 8 তাৰিখে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু OSD সাহেবে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত যেহেতু কিছু হেক্টৰ অঞ্চলত জুই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত আমি এইটোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াই নিজৰ 5 তাৰিখে দিয়া ফেচবুক লাইভৰ যিখিনি কথা তেখেতে কৈছিল সেইখিনি কথা বাহল ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে এইখিনি ইনষ্টিগেট কৰাই পেলাই জ্বলোৱাইছে নেকি সেইটো আমি মানে সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যাৰ কাৰণে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তেখেতৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক এখন FIR দিয়া হৈছে আজি তাৰিখে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিজন কামাল আজাদে 5 তাৰিখে ফেচবুক লাইভত নিজকে ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট বুলি কৈছিল ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে যদি তেনেকৈ যদি এক্টিভিটিছত যদি জড়িত হৈ আছে তাতকৈ লজ্জাজনক গৰিহণাযোগ্য আৰু ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কথা নাই এইকাৰণে আমি ওদালগুৰি জিলা যুৱ মৰ্চা হিচাপে এইটোকে অনুৰোধ কৰি বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনক আপোনালোকে অতি সোনকালে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যদি কিছু হেক্টৰ মাটি বা কিছু হেক্টৰ অঞ্চল যেটো জুইৰ লগত যা গ'ল এইখিনি আপোনালোকে সৰজমিন তদন্ত কৰি পেলাই তেখেতৰ ওপৰত বা তেখেতক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আওতাত আনিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ